आरोपपत्र 1371 पानांचे असून तातूंत 49 साक्षीदार आणि 32 मुद्देमाल संलग्न आसात. कायद्याप्रमाण 60 दिसां भितर आरोपपत्र दाखल केलां. ह्या प्रकरणात फुडली चौकशी चालू दवरपा खातीर पणजी पुलिशेन न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. आरोपी फ्रांसीस नदर आणि ताच्या वांगड्यांनी रामाचेर केबल वायरीन हल्लो केल्लो आणि ताच्या तोंडार शेण फाशिल्लें. वैयक्तीक दुस्वास आणि ऑनलायन फकाणां केल्ल्या रागान ताणें हें केलां म्हूण चौकशे वेळार स्पश्ट जाल्लें. आरोपी जेनिटो कार्दोजो ह्या प्लानांत व्हॉट्सॅपा वरवीं रामाच्या हालचालीचेर नदर दवरनाशिल्लो अशें पुलीस म्हणटात. Panji police has filed the charge sheet in the Rama Kankonkar attempt to murder case against all the 8 accused, including prime accused Genito Cardozo. According to the 1,371-page charge sheet, the conspiracy to assault Rama Kankonkar was hatched by Genito Cardozo, which was executed by other 7 co-accused persons. The investigation officer DYSP Sudesh Naik has further contended that the conspiracy was hatched by Genito Cardozo over the Rama Kankonkar's social media post. In the charge sheet, police has also named over 40 persons as public witnesses. Mukesh Kumar for Prudent.